Oke, selamat siang. Ya, waktu mata warang yuk.
Wah, sarang nak bawa sa luang nyo. Di ko malam apa sa luang yon. Tanang do. Tanggalan 6 balik acara di Gantiang Sekarunduang Singgalang. Hari Senin acara Warale. Gue iseng-iseng sambil mantan barang. Pada nak manga kerajo. Indah auto ketiknya dah banyak ada. Kalah son saya nak kadang. Son hino ya. Woi oi. Kadang mah aklan son itu. Padang Panjang.
Ayo lamun asigahe ko. Ayo. Hello. Sampai Pak. Wala sampai.
Okey, terima kasih kerana awak lah sampai. Allah dulu tu you, awak kau jo lai. Assalamualaikum tu sana, Bu. Terima kasih banyak lah ngawang-ngawani awak pirau raun pasal.